Assalamualaikum and hi everybody. My name is Syed Ashraf Idrus, host kita di Kelakar Belia Podcast. So, I'm always joined by my lovely co-host. Say your name, lady. Anis Bungan. Anis Bungan. Jangan ngantuk sikit tapi. Saya dah lah. Saya dah lah. Dah cukup makan tak? Belum. Ya, tapi sama. Mak dah ambil dah. Mak makan ayam gepuk hari tu. Oh, yes. Ayam gepuk. Oh. Sama. Kita tu, I want some ayam gepuk. Tapi lah. Ayam gepuk tu siapa challenge kita pun guess lah itu lah. Cun-cun pasal ayam gitu. I know. Dia sebenarnya kawan kami. Okay. He's a good friend of mine and I kind of want to ask him more about his business sebab topik kita minggu tu is a bit more interesting pasal keusahawanan di Sarawak tu. So perhaps we can welcome our guest of the week. Nama official lah, tak nama IC je tu. Tapi sibuk lah badan nak. Sibuk badan. Dia sibuk. Tapi kami mau badan tak? Saya malu sikit. Pakainya LinkedIn, pakai orang carinya di LinkedIn je. Pakai orang carinya di LinkedIn. Encik Izwan Rabai, owner and founder of Boy Manok. Welcome to the show. Hey, macam ni aja kah tak? Saya dah tepuk tangan tak kah? Kita tepuk tangan. Yeah. Okay, terima kasih pada tim Kelakar Belia for invite kami ke podcast tu. For your information, this is my first time kami Kelakar Belia podcast. First time kita Kelakar Belia kah? Selalu Kelakar, yalah, kalau untuk live je lah. Selalu di forumnya lah. Di forum, yes. Untuk first time Kelakar pakai kamera and doing podcast lah. Well, kita santai je itu. Nothing too serious, but at the same time Kelakar Belia tu selalu aim for something informative, educational, pasal isu semasa. So yeah, let's get right into it. How are you today? Bagus, sihat? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Bagus. Anis, bagus. Okay. Tanya kami. Kita okay sit. Kami lapar macam biasa. Kami orang Manok. Last week, kakak hal McD, dia sampai berungkit pasal Quarter pounder. Minggu tu kami lapar, so kami orang Manok. Macam mana Manok kami sih? Kita ada Grab Food apps. Ada. So kita boleh audience je. Diorang ada dalam Grab Food. Wow. Minta mau. Wow. Tapi next time boleh sit sponsor orang. Boleh. Memang mau ayam kita ya. Boleh. Mereka akan cas ya. Okay. So kita orang sambil kita orang interview orang. Product placement. Boleh. Wow. Tapi kami mau request potong kecil-kecil dulu lah. Senang kan make duit naiknya. Cuma potong yang kedai KFC kah? Ada Thai, drum. Kami dua tu sukanya boneless. Habis semua tu nak mau boneless lah. Boneless lah. Takut tengah podcast lah. Benda dah keluar skin joy-joy. Nak extra lah pekerja kami tu. Nak charge ni untuk buang tulang dulu before week atau apa. Mak sponsor. Boleh tidak masalah. Okay, nice. Okay lah, untuk kita pun perbualan ataupun podcast hari tu, kita more on macam mau explore and unpack beberapa isu hangat dalam berbisnes lah. Sebab golongan belia ni, dia rasa bisnes tu best dan senang. Tinggal social media pun exposure lah. Di TikTok lah, di YouTube lah, di Facebook lah. Nangga orang berjual ayam ni, nyamuk juga buka kedai ayam. Nangga orang berjual kopi tepi jaya pun nyamuk buka kedai kopi tepi jaya. Yang FOMO lah. Yang FOMO nak membuka bisnes. Tapi, set orang tahu pun apa cerita di sebalik berbisnes tu kan. Reality di sebaliknya. Dan ialah yang kita mau cuba capai dan beri exposure. Bukan apa, benda yang Kelakar tu nya terbukti dari segi trend lah dan data juga. Nya ada dapat peningkatan beberapa peratus dari orang yang mendaftar perniagaan di pejabat daerah terutamanya, yang golongan belia gini, yang Gen Z banyak mendaftar perniagaan, tapi aktifnya belum tentu. Yang orang seek renew pun, yang pun sijil setahun dekat ya. Okay, so nampak gila lah setidaknya FOMO lah sebenarnya. Jadi kita jemput orang yang sebenarnya nang si FOMO, yang berbisnes. Yalah kita mau cari tahu lah di reality di sebalik berbisnes melalui orang kedai kita lah. Tapi before that lah, maybe kita break the ice kejap. Maybe kita just introduce siapa Izwan Rabai tu ataupun Iju. Sama kami dah kenal kita. I don't want to say it, but kita cubalah cerita sikit. Siapa? Who are you? Okay, nama kami memang benar kami tu Izwan Rabai. So kita orang boleh panggil Iju lah. It's my nickname lah.
panggilan Street sendiri, name. kawan-kawan, street name. So kami dah berbisnes tu sebenarnya dari tahun 2016 yang official lah, yang kami ada lesen dia nak register kat JZ kami register lesen kami 2016 start. Tapi before kami pernah juga berbisnes, tapi saya dah pernah apa lah, just business biasa-biasa aja, pop up, jual sikit-sikit, serious pun. Yang serious is 2016 tu. So kami start dengan berjual, kita orang pernah dengar Test Milkshake. Test Milkshake adalah premium milkshake. Apa tu kami pun resepi yang kami pola, yang pun resepi consider kami pola limpun lah. My own recipe, dan kami try polahnya secara komersial instead of mula tu pemainnya. So bila kami dah try tu jual depan rumah, ada demand, terutamanya belum ada viral rasanya. Tapi kami jual lah, tiba-tiba ada viral. So banyak yang minyak datang, teman yang minyak muda zamannya lah, sebelum Gen Z pun ya lah, Gen Z pun ya datang ke dia kami tu. So di sana dia ada potential tu. Daripada jual di rumah je, depan raya depan rumah. So kami buka indah jual di waterfront dia. So dekat di waterfront, sampai belum cerita semua. I mean, up to you. It's up to you. Saya kat waterfront tu after 2 tahun. So kami rasanya ada lagi potential. So one day kami di-invite ke segi event tu. Event tu dari kami di-invite oleh Sida Family Wee. Apa nama mereka? Nigel Wee kah? Nigel or Brandon, I think. Nigel. Dia invite orang ke nyampun full moon party untuk nyampun buah. So dia siap lah kami jumpa owner The Hill set. So bila kami siap dia invite kami ke The Hill. Tapi The Hill belum buka. Sebenarnya dah bagus produk tu yang ada. Mau sih kau masuk ke mall orang. Memang lah ada revamp. Kami The Hill ni ada face-nya, ni revamp daripada cuma daripada yang ke restoran di luar yang bola. Yang time bola lifestyle pun hub kononnya tengah. So kami salah satu vendor yang tak awal lah. Just Milkshake. And so Thirst Talk was a franchise for you. Was it a franchise? Yang pun goal franchise. Okay. Kesampaian because pasal ni cerita lagi pasal lah. Okay, dekat 2 tahun kami masuk ke The Hill, kami di-invite lah. There's more. Wow. There's more. Di-invite untuk masuk ke The Hill. Dari owner yang nimpun, owner The Hills. yang owner The Hill. Ini salah kami, The Hill dia, ownernya anak Pullman lah. Oh, okay. Owner Makes sense. Owner Pullman, anaknya The Hills. Yang boleh The Hill lah. Nak buahnya Bukit Mata. Nak buahnya Chill juga. Bukit Mata. Future, maybe. Yeah. So Malaysia je lah, macam daripada bermain-main so serious pola proper branding. Daripada branding yang logo RM50, so kami lepas siap pula logo jadi agak mahal gila. Tidak cas kami lah RM20,000 untuk kita main ke bigger game sana. So kami bayar lah branding agency untuk kami upgrade kami pun branding. So final last kali kami masuk masuk dekat university ya. Sebenarnya consider juga ambitious. Okay, menarik. Yang kaya ambitious kami rasa cakap dah boleh go tu. Dah mula duit, test dah mula consider time ya, test dah mula duit bah. So bila graduate pun aku buka dekat Viva tu, test pun profit tak boleh cover Viva sebenarnya. So bila aku confident boleh cover tu. So, that's why bila pergi ke Viva, dah sign contract kan, selamatkan COVID. Of course. Boleh. So, memang stop. Memang macam post lah. Sebelum masuk ke Viva, memang post. Lama je post dalam berapa bulan tu. Akhirnya baru masuk Viva. Tapi dekat MCO first. So, lepas sian, memang masuk sian. Bulan je lah kat MCO 2.0. So actually masuk ke Viva was my dream to become that man. So understandably a few branches of your previous business Thirst Talk and then ni ada macam franchise in my opinion. Sepatutnya lah memang
Patut directionnya mau pergi ke franchise. Right. Okay. Mau franchise kan. Tapi yalah, jika sepadan lah. Sebab bila kita dah plan tapi dia dah jadi. Ya, memang pasal yang paling penting sebenarnya sebelum ke arah franchise, kita nurahnya projection phase. Where kita dah start accelerate ataupun berkembang. Dan dia juga drop lah. Tinggal COVID ni asal. Dan benda lah, COVID kita unexpected lah. Ya. Tapi dari segi sales sebenarnya time first buka lah. Yang bagus sebenarnya. Compared to The Hill pun sales. Double sale lah Malaysia. Cuma dekat MCO. Yang itu store. Cut down a lot of things. Sudah buka balik pun dah lama lagi. Different Different vibe. Okay, back to your question nak. Tadi Kak Mat dah Gen Z banyak kerja kita. So, based on my experience lah. Kita nak buka apa-apa bisnes, kita start small. Start small. Siapa terus nak tiba-tiba nak jadi famous terus kah. Dan kita kena pergi ke phase yang macam pilot market, ada si orang beli kita pun produk tu. Tapi si dijual sebenarnya. Because kalau ada orang mistake, dia buka kedai. Produknya belum di test, belum ada untuk didimang ya. Dia buka kedai dekat ya. Buka kedai 3 bulan okey, bulan keempat dah sit lagi orang pergi sebab mungkin produknya belum fit, belum market fit bah. I would add on yang perception of social media is what made this generation macam pandang remeh lah. Macam yang nak bisnes, senang ya pula bisnes senang. Tapi yang overlook banyak benda, banyak proses sebenarnya. Why do you think it's different compared dengan zaman kita tu je? Macam hustle culture-nya sangat lain. Compared to the younger ones where dia sama je, dia maulah duit, cara yang betul, cara yang halal. Tapi mungkin hustle, struggle ataupun pemahamannya ada lain sikit. And I personally think it's because apa yang di feed oleh social media tu, yang dimakan dan dikonsume-nya, mulanya macam okay, I can do this. Ini sih salah. Ini salah, cuma kami madah je. Tok sebenarnya, mindset yang dimak zaman kita dulu je, siapa tok? You can't do that. So, do you think like that TikTok ataupun social media ada play a massive social media lah, lah. Kita social media yang akan show benda yang bagus. And product je. Mesti show the hard part kan. Show benda yang kacak je. Di belakangnya jangan ada je lah bila kita biasa tanya nyebut yang ada. Tapi biasanya di social media memang show benda yang best lah. This time siapa yang consume social media dia mikir senang jangan bisa tu. Kalau bisa pasti berjaya. Okay. Mungkin ada bisnes mesti laku nak jual banyak lah. Tapi kita sini nak jual social media tu memang memudahkan lagi lah dari segi datanya marketing lah nak. Lebih banyak platformnya, lebih banyak bisnes kita market kita pemudah apa. Kan different platform, different market nak. So maksudnya katakan produk kami kami kena tahu sini kami mau jual produk kami. Siapa yang target lah. Target. Kamu nunggahnya as get validation. I like how you have terms for all of it. Projection. That's just me. Kami ada soalan sensitif mulanya lah. Sebab kan kami walaupun memang 4 mata, kami ada 2 gigi mata. Iaitu mata duitan. So, sebagai mata duitan, saya adalah terbuat je lah. Kami orang nanya, kan tadi kita ada mention, sales kita dekat Viva ya, 2 kali ganda lebih tinggi daripada sales kita di Hills. Munlah you can disclose the amount of sales yang nak. Lepas ke. Before tu, katakan kami di The Hills, kami boleh jual like macam cup lah. 70-200 cup. Untuk kat Viva, kita boleh reach 200 cup per day. Sale-nya dalam 4,000 per day? 3,000 lebih. Sehari pun kat Viva lah. Sehari. With the traffic kat Viva zamannya. And this was pre-COVID? Pre-COVID. Post? MCO first. Okay, sorry. So tadi kita ada madah pasal beza Manuk Kita dengan Manuk Panggang. Could you just explain to those who are watching apa sebenarnya ya? Manuk kami dengan Manuk Panggang. Manuk kami nak start jual Manuk Panggang from street ya nak. So yang the latest one tu kami guna mesin.
Nasi dipanggang ni. Foto kita manggang manually pakai arang, pakai pekerja yang skill Labor worker, lah. Labor. skill lah. So yang the latest one kami pakai mesin yang just follow SOP je. Macam KFC ni ada timernya. Kayak kita perlu check pakai temperature. So benda yang lebih konsisten lagi lah, walaupun labor kami bukanlah skill labor, tapi yang boleh pola benda ya as long yang ikut SOP. Okay. So, did you have any like difficulties bila kita first start dulu? Guess nak journey daripada kita test dulu pada journey menjadi boy manok. Mungkin tak boleh terang sikit dengan kami orang, share sikit dengan kami orang cerita. Lebih sikit lah cerita ambil dia, okay. Time test di hujung consider as-nya pun Penghujung nyawa lah. hujung test lah. Time-nya test bagi kami dah bleeding teruk. Maksudnya daripada kami take profit sebulan 15,000 contoh lah, bukan exact figure. Jadi kreatif 15,000 sebulan. So this year kami tak langgar. Okay, actually business menepang tu dah lama dah. Sebab kami dah business tu like I see, dah lama dah. 30 untuk 36 tahun. Wow. Tapi saya dah brand lah. Saya jalan majas adalah yang panggang dua tepi jalan je. Yang kita orang banyak langgar di tepi jalan orang jual panggang nak. Rasanya saya sikit pun yang malah proper branding. So kami foto macam bagai tadi jenis kami orang tak ada fikir sikit. Kami mesti langgar jual panggang yang cool lah. I see. Mesti langgar yang cool. Mesti langgar luangan. Saya pun nak jual test milkshake semua cool lah. Actually Lebih sama. di highlight. Sama. Nampak muda Sama. lah. I guess growing up, generation kami orang, we are the, McDonald's kami orang, like I said dulu dalam previous episode, ada milkshake. Ada milkshake, ada True. fries. So it's a different take on like, Okay. dia bukan sekat beli burger macam ni aja ke apa. So it was an experience. So sebab benda ya, kami orang dah ingrain dalam otak kami, this is cool. Jadi sama adanya diterima kasih ya mungkin another story, but I understand where he's coming from. Ya, true, betul. So, dari before tu yang kami naga tu lah, yang kami si nampak pun benda yang macam hasil okay. Kami try lah macam before 1 year kasi semua before kami tutup test, kami try lo. Kami pada dengan nampak mek. Misalnya bisnes tu dah sempat bertahan bisnes COVID tu susah, struggle lah maknanya. Tapi dia pernah kami bisnes kau tu kena kau lah tu dah. Susah kau bisnes tu, test tu. Bukan hari-hari pun minum milkshake ni namanya. Kau betul jual si ayam kah, mi kolok kah? Pernah daripada. So, tempat bawa kami terantok lah. Nak jual. Yalah, mungkin balik nak. Bapak kami pun bisnes. 30 over years dah. Macam-macam economic, recession, bird flu. Semuanya survive. During COVID punya doing well lah. Maksudnya, bisnes ayam panggang kita, yang masih ada. Masih sustain sampai kini tu. So, kami tu is a second generation of my bapak pun bisnes saya. Kami rebranding yang mulanya jadi cool lagi lah. Pola ada logo, ada ada brand identity lah. Tapi kami still maintainkan harganya juga, walaupun kami dah ada branding tu, tapi kami still apply lah. Hanya pun my background juga kami dah suka wala branding tu, macam test pun kami wala proper Tak suka being creative on the brand. marketing, yes. Tapi di dekat Boy Manok tu kami just pola logo je. So kami tahu market kami adalah consider market pertengahan. Maksudnya bukan yang makan manok kami tu bukan orang yang T20 yang makannya adalah consider macam tengah-tengah ke bawah. So kami jual ayam pun murah juga lah, RM22 ke RM25 ke RM25 kami lah. So kami jual ayam panggang ya, si sangka yang boleh cover kami pun test I mean at least half of the revenue ya. Kami boleh cover test pun losses. Kami ya. I guess when I kenal Iju tu for quite some time, even when he said about branding, even I testnya dulu pun ada si air kami yang favorite kami lah. Apa? Syed Caramel. Okay. Kami Syed Caramel. Syed Caramel? Yes, kami nang silah. Yang sebenarnya kami relate kan. Ya namanya. Nama cousinnya sebenarnya. Oh ya kan. Si Syed juga. Oh betul.
Dia inspiration daripada kawan-kawan sebenarnya. Cuma kami kata macam set Kawannya kami. bila kami adalah bisnes, kami akan cuba relatekan dengan kami pun scaling lah. Macam mana kita set caramel is set caramel is set caramel lah. Seronok jadi kawannya timnya. Jadi kami engkau nama chill coconut. Chill coconut tu senang dari ada kawan lagi seorang. So Namanya apa? namanya bukan namanya chill coconut, cumanya selalu nyebut ya chill coconut. Bila lepak jumlah chill coconut. So kami ambil instead of engkau nama coconut shake, kami engkau namanya chill coconut. Because of my environment. Dia catchy. Walaupun namanya di kampung kah, even Boy Manok pun bapak yang ada Boy Manok yang nama kada gangster kampung yang dah. Tapi kami akan proof kita walaupun nama gangster kampung, si zaman dulu orang nama Boy tu Boy apa? Boy Tupac. Boy Tupac. Gangster bah. Semua nama gangster. Nama gangster Boy Boy Colombia. lah. Ada aja nama-nama. Boy Dong lah. Nama zaman dulu ni mungkin bukan zaman Gen Z, tapi zaman dulu bila nama Boy tu nya nama gangster. Kami dah. Kalau kau nama dah gangster tu. So kami cuba proof dengan Boy Manok ya si gangster pun, tapi mudah diingat oleh orang lah. Before tu kami pula nama before Boy Manok ada juga nama lain sebenarnya. Nama catchy bunyi dekat Brazil. Contoh? Pel-Pele. Oh, ingat. Pernah ada Pel-Pele Ingat ku tu. So bila Boy Manok Ingat tu namanya. tak lah mesti aku dengar. Bila orang tua tepi jalan pun lepak, kami beli manok tu di Boy Manok. Soalnya very dekat dengan kami pun ke lokal lah. Customer lah. Itu macam nama Boy Manok tu. Tapi branding dia polahnya komersial. I see. Walaupun nama gangster kampung. Okey lah, kami mau tarik balik cuak Okey. Kita boleh tetap loh. Boy Dong nanti. Tu is caught me off guard Boy Dong kan. Okay. Boy Dong famous. Okey, kami tarik balik. Okey, untuk kita pun audience untuk pengetahuan kita pun audience, kita pun founder of Boy Manok tu, nya bukannya lahir-lahir pergi sekolah habis SPM terus buka bisnes bukan. Nya ada background of education. And background of educationnya is in Bachelor in International Business. So bila berkelakar Gen Z kan nya FOMO kan, balik lagi lah kepada kita pun current generation. FOMO Setidaknya si kecil hati dah ya. Gen Z ni suka straightforward. Okay, they accept it. Yalah, tak perlu accept lah Gen Z. Yes, they love to discuss about themselves. That's the thing. So this is platform untuk kita boleh educate sidak lah. That education tu penting even when kita mau start something yang different than our studies lah. Tapi macam kita nak you study international business and then kita buka local business. Apa beza belajar dengan buka bisnes dekat situ? Beza belajar bisnes dan buka bisnes. Okay, sama sih. Basically ialah bila kami belajar dulu, apa yang kami belajar dulu lah zaman diploma. Actually diploma kami pun ambil business juga, diploma in business study. So apa yang diajar oleh last time nyapu subjek semua yang memang ada juga macam account, marketing. Tapi mungkin marketing zaman ni asyik relevan dah untuk zaman tu. Tapi kita masih boleh relate-nya juga macam ekonomi kah. Contoh macam ekonomi apa lagi subjek dalamnya, tapi nya boleh relate cuma sikit lah exactly sama apa kita belajar dengan apa yang kita pola lah, cuma kita boleh relate balik top ada anak belajar ke lu aku boleh apply tapi nya sikit totally sama lah totally ada sikit sama tapi nya sikit totally sama lah. Jadi tak rasa pendidikan tu penting sih? Penting, sangat penting. Bagi kami mun kami lah sambung belajar sampai degree, mungkin kami benda lain kali. Contoh? Jadi benar-benar Boy Tupac. Mungkin jadi gangster dah. Jadi Boy Dong. Di pelakon lah. Boy Dong pelakon. Okay. Cita Osana Tarzan. Cita Osana Tarzan tak lah yang punya. Nak? Inspiration. Kau pernah nak cameo? Sudah, ada ke? Sudah. Bukan kau. Kan lah. Boy Dong. Kami berangan bah mun terus kita pergi wujud yalah. Cuba tak wujudkan sige air. Mun kita mau wujudkan sige air untuk kelakar belia, apakah air ya? Macam gitu. Cubalah kita tanggal nak kelakar belia dengan warnanya merah, oranye. Air create
namanya ikut ya kan? Ikut tarik tu kah? Yes. Kan tadi apa saya caramel, Caramel. chick coconut. Kami curious dengan tu. Hana banana je ya. Mungkin kami ambil idea air tu perisa oren. Oren. Pasalnya ada drizzle strawberry. Oren strawberry ya. Oh, ambil dah pernah dulu oren strawberry tapi Chinese New Year pun menu tapi masih ingat namanya. Apa siapa lah? Apalah nama air pula? Human made je. Jadi namanya Apa tu? Human apa? kakak beli aja human made. Kedai is brand lah. Oh, wow. Human made is not bad. Human made. That lemonade, tapi human made. Wow. Is it okay? Yeah, Boleh? sounds good. Boleh? Signa saman oleh ni kah? Saya dah. Mungkin boleh nak aman. Saya dah lah. Tapi bukan sama produk pun nak jual baju. Boleh kah nak air? Ya, flavornya boleh. Muka aku dah matcha itu. Nah, kau lah. Matcha strawberry. True. Macam dengan guava. Kita lebih ke guava gitu. Wah, fair. Ya, kan guava kan setuju sih. Ya. Guava dengan Sini sambal. lepas jual di Boy Manok macam tu. Nak, Boleh tu. Boleh ah? jadi ya tukang tunggah. Kata kita akan sambung lagi Boleh. dengannya. Kita You akan gonna go talk more. more sensitive about it juga. Okay, harap kita pun sibuh tapok-tapok juga berkelakar pasal benda tu. So, Boleh, okay boleh. guys, see you guys after this. Ada lagi kah rusak hari tu? Ya, nak salah ambil manok lah itu. Oh, benar juga. Air kikat tak terbalik tak? Sorry. Belakangnya terbalik. Okay, Dah. okay. All good dah. Okay, anggap kikat mai orang. Okay, Very teruskan. nice, right? Okay, pagi soalan tak je. Nanya Anis. Sila lontarkan soalan. Aish. Wow. Patutlah boy manok nak. Nya Okay, tu okay. sebenarnya nya tu nang suka kelakar lah sih. Gue tadi baknya dengan soalan ni. Tapi mungkin kita Jadi kenah tu. Dia menemui dari luar mungkin kami wang berkakak. Mungkin dah kenal dengan orang mungkin boleh lah. Dah putar sikit enjin. Soalan ngambil lah. Best sih jadi bos. Oh my god. Yeah, oh my god. Jadi bos, Pekerjaan yang sebenarnya ada. upah dari luaran yang best. Tapi di belakang agak pening juga lah. Yang benar tak nak fikir. Kita kena fikir sales. Untuk kami lah. Untuk bukan orang lain lah. Untuk kami. Kami fikir sales, marketing. Kami waktu tu kira macam boleh katakan one man show juga. Tapi ada team untuk manage di belakang kami seorang. So kami olah marketing, kami perlu fikir macam mana olah sales, accounting, account yang kami olah. So sebenarnya lah kayak to make sure semua pekerja kami happy, kita perlu fikir caranya, Welfare-nya lah. welfare-nya, ada masalah apakah kami perlu handle lah. So basically kita kena mental kena kuat lah, mental tak kena kuat untuk to make sure semuanya berjalan. Upah macam best, jadi bos best lah, orang ada duit, ada staff kami ya. Tapi nak handle lah sebenarnya ni palak juga lah. So what is your long-term business plan as Boy Manok? Belas sih tak? Belas sih dipikir. Long term je. Ya, usah tak? Okay, long term. Mana? Sorry, Manok. Okay, long term bermakna tu kami pun goalnya pun ultimate goal lah memang jadi kedai Nandos tapi version Sarawak. Nandos. Yalah, jadi version Sarawak. Nandos. Ngandos. Oh, Saya cakap. Nandos. Okay. Nya mau jadi macam mana lah. Oh, lupa trademark. Trademark Kami ada ajak bah trademark lah. Trademark bah TM. OTM ya. Oh, of course lah. Mungkin dah. Mungkin biasa ya so far. Kami dah check lah. Di Filipina ada nama Boy Manok. Oh ya kau. Because Manok is Tagalog is nya makin Manok ya. I found that out as well. Okay, interesting. back to my dream tu is mulanya jadi restoran Boy Manok lah. At the moment tutup memangnya street lah. Kan start dengan street lah. Street ayam panggang yang kedai tenaga lah di sini banyak orang jual ayam panggang di Kuching lah. Even di sini di South tu. Tapi sikit je kami heran jual lah. Macam bukan heran macam ni. Ayam panggang Sarawak ternyata si di kurang di highlight lah. Dia si macam kedai macam kita orang laksa, mikolok. Nah, kalau macam ni selalu di highlight bah di Sarawak kurang. Padahal mana panggang tu nya pakai gula apung je. Untuknya pun diesel lah. Ya. Segula apung lah. Betul. Tapi mungkin yang kurang dipromosikan ataupun yang si best kan. And then ada certain orang lidah sih kena.
Lapong dengan manok ya. Because I'm that person. Ambil si masuk lapong dengan manok. Oh. I understand dia nyaman. Mungkin dalam setahun sekali ya cari. So kita pernah makan berbagai nasi foto. Boy manok selalu yang makan. Kenny Rogers kan? Si suka. Suka. Kenny Rogers I don't like. Yeah. Nando's is the one for me. So I understand yang pun approach sebab ya macam goalnya lah heading towards ya lah eclectic taste lah So if untuk kami pernah pergi belajar juga lah masuk sikit program kat mana Sago. Okay. Program untuk macam F&B pun Sago mention. Ya. Okay. Untuk name drop. Untuk F&B pun entrepreneur lah. Mesti kami pun disuruh belajar masak. Padahal kami tak senang siapnya masak kan. Tapi dalam program ni kami disuruh masak and disuruh guna kitchen tidak pullman. Itu best lah. Bila pakai kitchen tidak pullman nanti si mandi. Tapi bila kami masak bila kami hidangkan dengan kami pun dia habis manok kami. So lengis. Maksudnya walaupun kami sebenarnya bukan tukang masak, tapi boleh memasak bila kami mau. Kita ada courage kita nak macam bila kita ada courage kita boleh lah sebenarnya. Yeah. Walaupun sebenarnya kami background bukan chef pun. Yeah. Tapi kita ajar kami sikit kami boleh langkap. Dia boleh menjadi juga. Faham? Let's just trace back to entrepreneurs in general lah. Macam Iju tu started from boleh kata from nothing, walaupun dia dah ada modul Boy Manok ya. Kini tu dahnya dalam berapa tahun dah Boy Manok tu? 3-4 tahun? Ya start 2022. Okay, around 4 years. 4 years lah. 4 years or so lah. Sustainability tu lah selalu jadi persoalan. Sebab yang businesses gini tu, especially di Sarawak tu lah, daknya tu ada panggil susah nak sustainkan bisnesnya. Yep. Selalu madah ya isu disiplin ataupun expectation yang si realistic. Ya, so kita do you agree dengan sentimennya, and then kita rasa apa sebenarnya mistake, don't say mistake lah, tapi mungkin stepping stone-nya kurang tepat untuknya sustainkan bisnesnya. Mungkin kita ada insight kan ya. So kita Gen Z dia. In general lah, just Young entrepreneur. young entrepreneurs. Umur apa? Cakap macam tu. Consider young sih je. Yeah, you I are think considered we are young. considered still young, you know. Okay, bagi lah. Okay. So zaman tu lah we compare dengan gadi bang kami macam adik kami lah. Adik kami pun ada bisnes juga. Kami nyasi stick dengan sikit benda, nyasi fokus. Yep. Betul adik kami tu dia kerja sekejap, dia berhenti. Saya dah pula bisnes lain. Pula sekejap pindah ke lain lagi. Macam saya dah fokus. Lagi ambil mungkin kita nak ulah something lah. Kita kena fokus. Pula sikit benda ya. From contoh kita nak jual gelas jual gelas Azam tu. Jadi kita nak jual gelas tu daripada dia kosong sampainya apa dijual dengan harga mahal. Sebenarnya kita kena added value. Apa-apa kita boleh lah. Kita kena added value-nya supaya dia boleh dijual. Sehingga kita mau macam ni levelnya, kita boleh menjual dengan harga yang lebih mahal lagi lah. Si estetik di meja lah. Sebagai macam yang usahawan muda dalam bentuk yang mungkin dia dah si fokus kali. Si semua lah. Mungkin kebanyakan macam ni. Sebab yang lagi contoh adik Mek punya dia ada potential tapi kita fokus untuknya grow bisnes kena fokus sikit lah. Dah jadi macam general tema dah tu. Usually bila kita link ke Gen Z, kita pada ada banyak distraction. Yeah. So maybe their focus is not as bukan malah nyatok layap, banyak gila benda nak difokus lah. Dunia si tahu nanti nak to put on 100%, you know. So maybe pouring 20% here, 30% here, apa semua. Whereas to sustain fully, to sustain fully, you have to go full 100%. Yep. True. Every day for 1 year, 2 years, 3 years, sampai bila? Yes. Sampai kita nampak, right? Kami pernah dengar macam podcast lah tapi English lah. Yang ada biasalah Rich Bite tu nasi lari lah daripada podcast daripada if you wanted to become a millionaire, you need to streamline your business. Maksudnya you need to find betul-betul niche satu topik tu yang you nak
come up as a solution and make money with it lah. Baru kita boleh pergi polahnya pun value proposition and all that. Mun since kita orang also coming from accelerator pun background, win competition and all that, kita kan ada belajar tentang BMC kan. Mesti coach dengan mentor kita pada fokus sikit je on that time. Kita selalu diberus untuk macam fokus sikit je, jangan tambah 2 gig, sikit je dulu. Mungkin Gen Z tu bilanya dah di dalam cerun valley of death, dia rasa tenggelam tu Kira give up. cannot lah, pindahnya gipat lain, padahal valley of death yang wajib kita Mesti lalui. Mesti pass value of that. So this is all about mindset tu sih. I think so. Yeah, pretty Lifestyle much. juga biasa lifestyle. Lifestyle. Kau dengar contoh betul lah. Semua ibu contoh lagi. Dengar massive link lah nak. Orangnya pun lifestyle memang ialah travel. Buat ada duit sikit travel. Mungkin dia suka, bagus. It's like a high subscription towards simple lifestyle. Yep. So to achieve sama level ataupun edging over it lah, dia terpaksa kerja lebih, rasa okay business tu agak bagus, but I need to level it up apa semua. Yeah. So I think benda juga padanya, because I have friends who are much younger than I am. Dan dia pun ada macam timeline for themselves, tapi very short term lah. For example, because they're young, they work to travel, which is fine. Tapi it's such a different mindset bila kita nak, especially dalam arena usahawanan tu, kasi kami orang fikir longevity. 10 years from now, 20 years from now, si semua macam but some young people already think like that, but not all. Not And all, the most yang kami orang jumpa are usually yang macam tu, and that's one of the reasons why they are so, I don't want to use the word fragile, tapi dia macam frail sikit lah dari segi senang patah semangat. Dia macam siap patah tu, pergi bisnes tu lagi, lompat ke situ lagi. So mungkin dari sia bilanya back to square one, akan jadi ulang-ulang balik lah, redundant lah atau English. Benar. Do you guys agree yang dengan satu statement yang pernah Hamadah, business is a faith journey? Yeah, I've heard it multiple times actually. Multiple times, thousands. Yeah, business is like apa Malaya? There's a master of puppets behind your business, because something basically saying like how and again I'm paraphrasing, sebenarnya behind businesses there's always someone bigger controlling it. Betul. True. Yeah, so does that work apply kah dalam kita punya? Agak juga lah. Tapi yalah, bedanya efek all business. Orang belakang kata olah decision yang macam lah, macam war itu tengah perang lah. Efek Yeah, of course. cost Yeah. akan meningkat. Dan efek it's a small businesses, Yeah. business SME memang akan efek lah. Dalam kita jual mahal pula, possibly. Betul. So macam ni. So to you, apa sebenarnya bisnesnya? In your definition lah, not just Boy Manok, in general. Nampak lah kita apa sebenarnya bisnesnya? Is it profit? Is it self-growth? Apa? Bagi If there kami, is one word lah. Yeah, bagi kami Manok. business, bagi kami business is a legacy. Legacy. Wow, One I word, like the word. That's very powerful. I like the word legacy. Legacy because Ya, turunkan dengan now I'm tengah membina legacy ya. One day if insyaAllah punya okay, just turunkan dengan anak-anak. okay. It means that your business is sendirian Berhad. At the moment belum lagi lah. Before tu yes, before tu I sendiri Berhad. Before test milkshake dah tutup. Now kita actually tengah face balik. Okay. Restructure kami pun financing lah. Before tu teruk lah dengan test ni. Yeah, yeah. So recovery period lah. recovery. That is your expensive lesson lah. Yes, it's especially banyak lesson. So from thirst to dry now. Ya dah. Boleh dry. No, you wet can. lah. It's a recovery So- period. Memang dah jap lah. Okay. Bounce back yalah. It's bounce back. Bounce It's back bounce with back. experience lah. Yeah, because you- lebih This is also risk, how he. apa dah. This is also how he kata orang rise from the ashes. Kita mau Yeah. bring back your Betul. branding, but in a more subtle way. Boy Manok. It's kind of. Gangster name I'm so hungry. It's commercial. It's all. Aku nama gangster.
Di plastik quote bapak aku nama gangster tapi kelak dengan gambar manok tu signboard dia dekat mall contoh lah. Amin ya Allah. Nama gangster dekat dikomersialkan. You never know. It's not just malls. Let us reframe it. Boy Manok nama lokal dikomersialkan, bukan nama gangster. Ya, benar orang tua. Apa ayat lama tu? Ha. Think local, act global. global. Yes, think local. Memang act suka macam local. mana dapat tak, mau dapat bagian lah, kita orang nak mula branding lah. Kita try pakai local name lah. Papan local kita cuba push dia jadi commercial. Think about it lah. Kita salah sikit lah, mistake sikit. Tapi saya faham, so was mistake. It's Just okay. mistake what? Kuching International Airport nak baru ke lah? Ada nama Boy Manok lah Mia. Yeah. You know. Buka overhead cabin, boom, ada Boy Manok lah Mia. Four fingers nah. Betul no. sih. Yeah, exactly. Dia entrepreneur dekat Sarawak selalu jadi kajian untuk Semenanjung. Ya ke? Oh, It's true. Dekat thread melopo sidak coach apa tu entrepreneur coach tu dia perhati how entrepreneur di Sarawak suka localize-nya pun business. Localize tu maksudnya nama business, nama orang Sarawak, menunya mesti nama kisah orang Yeah. Sarawak. Kira ya. Halo. I don't know. I want to name Dia drop. memang macam mana? I want to name drop some local powerhouses lah. Kita ada Manok Beast, Yeah. kita ada Tiny Slush, Yeah. Manok Beast, okay. Manok Beast pun Manok langgar tu. Beast. The Rise. Brandingnya is- memang langganya. Yang senang langgar ada potential tapi mungkin dah push one day lah. InsyaAllah dia boleh jadi KFC ke. Betul, you never know. Tapi kena, But it's very yeah. brandingnya kena yang itu dia. Betul. Yeah. Lebih proper. The Bush. Dah Bush dengan kan dah Bush mau jadi tu je tengah-tengah tu je. Mungkin boleh lah hantar email dengan iBranding ada hi, I want to become your guest kan, boleh kan, boleh si Ash. Boleh, It's of also your course. friend, right? It's the part of Bush, the business growth, you know. Yeah. With that lah, we have so much prospects or perspective pasal business daripada Iju itu. So thank you very much for sharing your insights and just being yourself lah. Don't ever change, and honestly, this is perfect lah. It's a good example of how being yourself and doing what you love translates into business, but also life lesson for me. Anyway, True. yeah. What about you, Anis? Kita any words for Iju? I also proud to see local F&B grow. To be honest, I want to see us go global macam ni food chain Semenanjung datang menjajah kita kan. Bersebutlah tahu-tahu lah sidaknya siapa nak. And hope to see us boleh pergi ke Philippines, Yeah. boleh pergi ke Thailand, Indonesia, dan Philippines, sebagainya. Yeah. I mean like we have to be ambitious. We have Think to. local, act local. Global. Ada soalan panas sikit lah, last kita kacau lah. Okay. Sebagai seorang entrepreneur bumi, why do you think non-bumi businesses usually they boom cepat-cepat compared to kita? Is there like a Lagi je. Soalan ketuk. Ya, panas so. Ya. Gini kan, Mek? Kita compare dengan lah, bumi lah nak. Dan ni dah 7 generasi dah. okay? Business. Okay. Kita tak mungkin second, third generation. Dan ni dulu orang dah business. Sometimes not even one generation. Baru berapa tahun baru? Yes. Okay. Mostly lah. Orang langgar Chinese pun. Tak boleh check lah. Dan ni dah ramai lah business. Mungkin sebab ya. Dan ni lebih lah. Okay. Mungkin kita sama-sama mungkin kita setanding saja. Mungkin kita sama-sama start. They also think it's because cara adanya branding mungkin lebih robust, mungkin lebih guerrilla marketing. Ya. Yeah. Tapi we need to look back into history. It's because of colonialism. Kita Yeah. ingat si perpecahan tiga bangsa. Betul. Yeah, Chinese are the one who Bandar. siapa kerja government, right? Yeah. Podcast Talk diimbak oleh iBrandium dan Azam Sarawak. Kita masih bersama dengan Mr. Iju. Ju, kami nak nanya kita something tu lah. Okay. Of all the questions in the world, ada dalam palak tu lah. Nanya kita, perlu tak Gen Z jadi usahawan? Usahawan. Perlu tak Gen Z jadi entrepreneur, usahawan? Apa pendapat kita? Lagi kan, Mek? Sebab apa pun boleh jadi usahawan. Every generation mesti ada usahawan pun lah. Okay. Tapi macam kita bincang before tu Gen Z tak kan yang suka melompat lah. Kena ubah sikit lah benda lah. Kena fokus. Okay. Fokus ataupun kena bagi khusus je. Khusus keusahawanan. Kami dulu pun
memang ada family business lah dalam restoran lah. Tapi kami sebenarnya pergi proper pun proper kelas training lah. Bila kami join Tegas, so mention Tegas lah, thanks to Tegas, banyak program yang bagus lah. Kami join program Tegas hanya yang ajar basic perusahaan. Okay. Maksudnya Gen Z kita masih ada idea, kita mau start, kita masih tahu cara nak berbisnes, mungkin kita boleh check out Tegas. Okay. Tegas digital, Tegas awak. Tegas awak. Dan ni ada banyak program-program yang best pasal perusahaan tu lah. Ataupun ada segi lah yang dari segi dari federal pun kita orang boleh check it out. Mara apa ada banyak kursus-kursus secara percuma kita orang. So kita orang boleh pergi kursusnya. Okay. What about you, Anis? As someone yang so much younger daripada kami dua, what do you think about Gen Z tu sebagai usahawan? Adakah dia lebih di-encourage ataupun mungkin they need to rethink of how to be one, sebab yalah usahawan tu argument yang senang kan, kau si gaji kau kecil, ataupun bila gaji besar nang lumayan lah. So what are your thoughts, instant thoughts kita lah pasal tu? So Gen Z tu dia ada banyak pengaruh social media lah terutamanya. So hendaknya tu nak jenis yang suka absorb apa yang sedang nangga. So bila ada sidaknya absorb apa yang sedang nangga, sidaknya try to become one what they see. That's why they couldn't find their identity in terms of searching. So bila dah masuk kepada entrepreneurship, kita semua belajar entrepreneurship tu memang perlu fokus je. Sedang lain fokus saja. Sidaknya macam ni nak fokus masih dalam kategori searching, right? Macam so find identity first and then start. Okay. But never give up lah. Yeah, never give up. Never ever give up. Jangan asal diri macam motor siapa it doesn't work. Memang upaya kena melompat, tapi yalah, it's your journey. So never ever give in to that. Any advice kah Ju mungkin siapa yang akan anggar ataupun dengar podcast tu? Yalah buat yang kami observe lah Gen Z tu kan benda sebab social media tu dah macam-macam. Banyak benda kita influence lah. So Gen Z tu yalah bila contohlah bila nyata dah ada duit itu spend dia mungkin patutnya duit taknya perlu ada simpan untuknya grow the business, tapi nyata guna duit untuk grow business tetap punya spend. Apa yang dia anggap based on skilling kami lah, bukan mungkin orang lain cik lama, tapi apa yang dia anggap benda yang jadi. Bagi contoh adik yang pun so je so ini semua macam namanya, tapi kami punya fokus mungkin yang boleh bisnes yang boleh grow. Kenanya ada duit sikit lalu nasi start, nasi progress. Lepas tu punya dengar, lepas tu mungkin ambil pengajaran. Kami simpan badannya depan untuk dalam stok je lah. Okay, bagus sebenarnya. Any last words from you, Anis, for our guests today? Thank you so much lah for existing. Thank you so much for existing. For I think existing. In order for us ada this kind of influence is to have the very much of awakening. And apa dia mesti ada pain point again. Kami selalu sebut pain point in order for you to get who you are today. I believe that kita tu semua dilahirkan terus jadi entrepreneur. Dilahirkan terus jadi orang kaya. Jenis-jenisnya. And I think we all agree that entrepreneurship memang bermula RM0, second year RM0, third year RM1K. Selamat kat yang jadi juta-juta dan juta-juta. Betul memang. Tapi you must come from the grit dulu lah. Betul. That's from me. Bukan tiba-tiba juta je dah. Dia kena negatif. Pasti buat ada sinarnya. Kena tahan lah. Faham. Kena tahan. Face negatif ya kena tahan. I have one last question lah bagi kita lah. As a growing entrepreneur, nama entrepreneur tu pun mungkin dah sangat dimodify dah dalam era digital economy tu. Because it's actually entrepreneurs 50 tahun dulu lain tau. Yang lebih hands-on. Kini tu yang very digital. Digital marketing is a huge game changer kini tu just apa sebenarnya maksud business tu? Perkataan business kan kita. The one word you can think of when it comes to business.
For me, business is legacy. Benda yang kita boleh turunkan. Yes. Yang kita pun yang masa create this business legacy and I akan turunkan untuk my family, untuk anak-anak. Lepas tu boleh lah. Mulanya berminat, yang akan sambung. Macam memang business tu, it's not a legacy actually. Kami kopi, not consider my family business lah. Oh. I create my own and develop my own. Tapi dari yang pun resipi dia. Oh, daripada Ah, footprint yang dah Blueprint dia ada. ada. How Blueprint is it? you form the identity. Yep. So Betul. I ada identity and develop it. So InsyaAllah in the become long run, better. it becomes a legacy. Legacy, yeah. So, kan tadi kita pada legacy. Legacy mun in terms of law in businessnya kompleks kan. Tapi I believe that banyak orang si aware pasal what happened before business. It means that registration, proses. Macam mun dari segi Boy Manok Limpun, apa proses yang kita mau kita pun pendengar tahu how you become Boy Manok in terms of legality. Macam mana tak register, kita register under sini. Lagipun bisnes dekat Sarawak berbanding dengan Semenanjung, kita pakai both different law. Yeah, okay. Macam ni. Waktu tu kami masih pakai company nama Matters Company. Before Matters Company hanya ada lagi Matters Asia Serat. Dan ya, sampai dah tutup lah kan. COVID dia dah tutup. So kami maintain je lah dia ada. Untuk bermakna kan masih pakai under Matters Company lah. Nyaran under Matters Company. And of course kami register dekat election ended. Ataupun pun tempat lain kita boleh register dekat di PBT yang berdekatan lah. Macam di pejabat daerah kah. Nak pun di tempat lain. Saya dah nak register dekat pejabat daerah lah. So you now is masih under third study lah. Lepas tu kami nak ni lah. Kami cerita before tu kami pun bisnes kan. Dari besar. Kami dah downsize kan. Sebab kami dah tutup. So kami just maintain now enterprise. Soon kami plan lagi nak buka balik Senyum Berhad lah. Lepas tu buka di proper lah. Yeah, so from Senyum Berhad dia lah baru legacy ya. Ya. Lepas tu akan ada Senyum Berhad lagi lah. Bermakna mungkin global Senyum Berhad maybe. Kami mau yang global lah. Belawal namanya global supaya kelak kita tahu yang pandai expand ke luar negara. Berkembang di seantero dunia. Kita dari awal lah niat saja. Goal lah. There's a lot of things yang kita belajar itu, especially pasal entrepreneurship. Mungkin banyak street knowledge lah itu, which is what I like sebenarnya. Business is always street knowledge sebenarnya. But thank you so much again, Mr. Iju. Pelik asal nunggah nama full name Izwan Rabai. Tapi thank you so much for joining us over here at Kelakar Belia Podcast. Dengan kata-kata kami orang madah, kami madah ajak bah. Cuba tak walah ya. Cuba tak walah ya. Kami madah ajak bah. Ya, si dah perlu sikit. Kami madah ajak bah. Dengan tu sekali. Kami madah ajak bah. Yeah. This podcast is brought to you by iBrandium dan Azam Sarawak. Don't forget to like, comment, share and subscribe. We'll see you guys in the next episode. Until then, makan manok. Boy Manok. Bye. Boy hidung.